Şuramda Tokon degan akazatdan жаңыраткен 80-га bir билет суранып кетти. Целовать тебя, это обнимать.
Çoğun rahmat. Ezdiniz değil de, yaxşı bilediniz. Taşıka, kança balanız var? 13. Kol çağ koyunuzlar, 13 deyip koy. Ne evre çevreni, numereni koyup alsanız gerek atı çok öyle. Nevrelerinizin üçlü günü sıram deyip koy. Bilet 61. 61. Çevireçi. 27. Kol çağ koyunlar. Ana. Ne eviyinizlerde sivet yok mu? Ayın köp yaşamız. Bu aksakallarımız özünçüle bir bizden keremet düğüne özde olarçı. Körüğüzdün körkü. Otundu dile ciyip koysam baylık gelet deyit ko. Emi otunga salıştırmayız. Törüğüzde daima çoğata çoğaneleriz bolsa jönden jönele üyüzge olmat kele öğretken. Ben sizden bala çakağınızды surağanım sebep Rusya'dan 80 yaşka bir aksakal 80 yaşlık yübileyini ötközüp 10 balası Rusya'dan vardır. 11. balası kolundaken 10 balası var şunday zangıragan bir toyda. Birinci ulu çıkıptır dağı ata mına 80'ge çıktınız ilayim 100 yaş toyunuzda dağı şunu tolturayla. Dese ikinci ulu 110'ga çıkınız ata. Dese bir öz aytatken mınçala için ertar 120'ga çıksın. Oşento aytıp aksakaldı 200'ge çıkarttır. En akırı canımda turgan kolumdağı balanın kelinçegiga söz kelgende alatmış tağın. Emi ata Kudayım kança jaş berse oşançonu jaşаңыз deytigen dağı akeler. Siler atamды bakpagandan keyin bılжырып agıla dep koydu eken. Elinderizge dağı rahmatda köp jaşasın. Bu aksakallarımız dağı şu üstürü olur. Bir günü Rusya'dan bir jigit ayılgı varıptır da barsa atası eskiligi jetken çapanını kiyip tursa balası aytat eken ya ata muna çapanыңызды çeçiңizçi deydi eken şu çapanыңızды çeçiңizçi 40'ka çıktım 40 yıldan beri şu çapanыңызды kez muna bizde akça var şu çapandan bir yelikti alıp vereyinçi sizge dese jana aksakal çapandım da karab oğlum bu menen azillaşpagın sen bunu mağa kaynatam men kuyovlu ol barganda kiygizgen men bul çapandı kiygenimde özümde 20 yaş sezemin desen arakta yine öz iş kılıp atkan eken ebel oşa çapanыңды jatarda kiybeysin mi dep koyat eken enelerimizge da koçaklar köp jaşasın aksakallarыбыз köp jaşasın bu neme Keliniz aksakalınızdan bata alalım. Keliniz. Taşaka sizden bata almayan kimden bata alıyoruz? Gel sen daha. Gel. Öközge bir jakşına bata öreyle dep turat. Maysal bek kana kelip tursanızlar. Benim atım Kuvat. Latifaga patlaların çevreni var. Orvası kova 80 100 yaşında. Ömrü var köşünde sorduğu için Osmanlı'nın. Allah akbar. Rahmat. Teşekkür çok rahmat çoğu. Çay içip koyun. Baskan yeriniz akça olsun, baskan yeriniz dünya olsun. Çok rahmat, azamatsız. Uğurluğunuz, kolçaklı olasınız, azamatsız siz. Yeme ilgerki atalarımızdağı şunda tamaşa şu ata ustural olup kaldı tamaşa keteberet mi?
Баш kesmek бар, тил kesmek жоқ деп коет. Анча-мынча азыр болсо көтөрүшөбүз. Bir аксакалдын bir айылда 15 баласы бар экен. Эми 15 бала ар жерден экен да, мурдагы заман окшойт. Ар жерден экен. Bir күнү балдарынын чоңу чогултуп турдагы балдарыны, "Эй, өлкөлөрүм, атамды эл астында башыны бийик кылалы дагы күнүгө өчүрүт менен көтөрөлү, мойнубузга көтөрүп жүрөлү" деп анан атасыны мойнуна көтөрө башташыптыр. Bir күн кечке bir улу көтөрөт экен, экинчи күнү кечке экинчи улу көтөрөт экен, той тамашага, мечитке алып барат экен. Ошол эле үйдүн кошунасында bir аксакалдын жалгыз уулу бар экен. "Уулум, seni manastın kümbözlerine varıp ziyaret kılıp, Süleyman Toğlar'a çıkıp ziyaret kılıp zorga taptık ele. Karaçı koşunanın baldarına gözün köt, atasını moynuna götürüp jüret. "A senin jürgönüңdü karaçı" dese huliganırak balaken, ertesi günü Janakının baldarını 5-6 önü jıynap turdağı. "Ataňar invalid mi?" "Jok" dediler. "Anda moynuňardan çürübeysiňerbi? Aksakallarga koşulup ары beri bassın, aksakallarga aralaşıp jursün" desek kişineke bir öz aytat eken. Hiç çaylası jok aka deytken. Nege dese, atamды жерге түшүрсөк эле көбөйүп кетип атабыз деп коет экен. Аталары сап болсо. Шундай да. Эми ушул жакшы сөзүбүздөн кийин дагы бир досу көптү жуалбайт, акчасы көптү доалбайт деп коет экен. 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун дейт. Караңыздар, кадырлуу коноктор, анда эмесе бүгүнкү биздин тоюбузда ушул Акыл акабыздын достору отурат экен. Нургазы акабыз тууралуу айттымбы? Нургазы акабыз баштаган жамаатты жалпыңыздарды биздин ыйык сахнабызга жетелебиз. Кол чап, маэстро! Акыл акенин достору экен. Мына жакшы накай болуп чыгышты. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, сиздерден бир сураныч жигиттер, астыңыздардагы чөйчөктөрдү бир жаңыртып койсоңуздар, биздин акелерибизден бир жакшы тилек жарым ырыс туугардан алдым. Анда эмесе сөз көч башы Нургазы акабыздыкына. Сиздер менен урматтуу кадырлуу коноктор, бүгүнкү кечтин күйөрмандары, аксакал аталарыбыз отурат, агаларыбыз отурат, эжелерибиз отурат, карындаш инелерибиз отурат. Ушу бүгүн Акылбек тагы Назира экөө неберелүү болушуп, кубанычтары койнуп атпай, жакынкы санаган досторун, агаларын, туугандан чыгып, сиздерден бата алып берели деп ушу элдин уулу болсун деп ушу элге кызмат кылган жакшы жигиттерден болуп чоңойсун деп сиздердин батаңыздарды күтүп, аябай жакшы тилектерин отурушат. Ошо ойлогон оюңар тилеген максатыңар ишке ашсын. Ушу аксакалдардын, достордун, эже агалардын баталары ушул жаш небереге кабыл этсин. Дайыма дасторкон чекесинде эл кадырлаган, сыйлаган аксакалдуу, карыя ага элечеги байбиче болгула, неберелер көбөйө берсин. Андан да жакшы тойлорду ошо 2 жаш бактылуу болгула, айш кыз менен күйөө балдар, балдар көбөйө берсин. Ушулардын келечеги эң бул силерге күйүмдүү жакшы жигиттерден болуп чоңойгон болсун. Olmalı, baktı oğlu. Dinleyiz elimizde. Konuştuğumuz maddenin hoşlavuz. Onlardan şu oğlum, almıştan oğlum açıkçası üstü olsun. Atabenin silahı çektiğim ama dostları güzel. Tutar için bana sol, ama oradan sol. Toydun böyle olgun. Akıl ve naziret sizlere şu dens oluş yeri seviyede kışılıp şu devre çevreleri görüp şu tarbiyalay verirken şu büyük olgan şunda kızsız men büyük olamızın Ulu Ramazan'dan dens oluş için bolsun, ömürü uzun bolsun. Hiç kaçan olmay şu kızın jakşı jigitlerine bolsun. Şu Ramazan ömrü uzun olsun, baktılığı jigit olsun, arkasından yeneleri, singlerini çıkıversin. Nevire, çevire, kıvıra görgülü. Mına aytkanday 120'ga çıkkanday özüm bilem, ne olsun olgulat degende 120'ga çıkılar. Baktılı ol, şu götürüp olsun.
кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу коноктор. Ушу тойдун күбөлөрү бүгүнкү ак тоюңар кут болсун. Бешик боо бек болсун. Ушул бала ыймандуу, акыл эстүү, ата энесине күйүмдүү, бактылуу, келечеги кең жигиттерден болсун. Кыргыздын сыймыктанган уулдарынан болсун. Сиздерге дагы мындан дагы көп небере чөбөрө кыбыраларды көрүңүздөр. Тең арып тең карыңыздар. Дайыма дасторконуңуздар жакшылыктарга, тойлорго жайыла берсин. Рахмат, жақсы сөздерді сөйледіңіздер. Дағы не дейсіз, жанатан бері айтып атқандан кейін мына ақсақалыбыз бар екен, қонақтар шығып сөйлеп атады. Шул жақсы сөздерді айтқандан кейін бүгінгі айтып атқан үй бүлөбүз Майсал менен Альбина бактылуу болушка тийиш десек та болот. Анан жанатан бері айтып атат, аркасынан уул кыздар келсин, тапичкелер көбөйсүн деп айтып атат Майсал. Сен дагы бул элдин сөзүгө ишене бербей өзүң дагы аракет кылууга. Келиңиздер демесе, белек бечке кылабыз. Белек бечкек берилди. Бул Россия жерине келгенден кийин дагы бир кызык окуялар болот экен да. Өткөндө бир акыбыз чоң айлыгын алып, анан жеңебизге Ысык көлгө Чолпон атага курортко билет алып келтирип, путевка алып келип, алтыным бир ай барып дем алып келчи мынаны десе, жеңебиздин эси болуп калыптыр. 30 жылдан бeri ушундай белек кылбадыңылар, рахмат айнанайын деп анан жакшынакай кылып кийим кечесине даярдап аэропортко барып узатыптыр дагы. Акебиз дагы шустур экен. Эртеси күнү берки жеңебизге келиптир. Берки жеңебиз не болот ошондо? Жо, экинчи жеңе жана баягы акабыз үчүн не болот? Короче. Ким? Ошол сиз айткан болсун майлы. Ошого келиптир. Келсе жанакы берки экинчи ошол сиз айткан. Аялыңызды дем алганы жөнөтүпсүз. Неге мени жөнөтпөйсүз деген экен. Жанакы брат дагы бир путевка алыптыр да, кудул ошол курортко ошол сиз айтканды дагы жөнөтүптүр. Жөнөтүп бир айдан кийин биринчи жеңебиз келиптир. Келсе үйгө жакшынакай аш жасап үйгө. Кандай алтыным, кандай дем алдың десе, жакшы дем алдык, сиздин көлөкөңүздө мына деп астына бир 5-6 аял түшкөн сүрөттү койгон экен. Деп турдагынан четинде баягы сиз айткандагы турган экен. Мынау ким десе, чалым, аял адамдын дүйнө жүзүндөгү аял адамдын бетине көз жапкан шундай аялдар болот. Bir gün anı menen pıçın pıçın, bir gün bunu menen pıçın pıçın, bir gün kurortun hajayını menen pıçın pıçın degen eken 40 kişi suyuya kalıptır. Oşo siz aytkandı estepçi. Ertesi günü akabız oşol siz aytkandın uyuna keliptir. Altınım kanday dem aldın dese, sizdin kölökönüzde ayabay sonun dem alıp keldik. Mına sürettir, janak süretти koyuptur. Koygan eken tanımaşka salıp çekedegi özünün ayalıga mına kim dep surasa. Ayal adamdın dankın çıkargan ayallar şular deyt eken. Ayabay azamat eken. Ayal adam şunday olsa, adepti olsa, semiyasını beker karmasa, oşol günü birinci günden başlap Kiyosoko varıp bir ay dam alıp Kiyosoko uçup ketti dep koyat eken. Şunday okuyalarda bolat eken. Karаңыздарчы, кала жеринде жүрөбүз да. Эми бул нерсени бетке айткандын зары жок. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Дагы бир акыбыз айылга барыптыр дагы жеңебизди бир коноктоп коеюн деп кафеге алып кирип, экөө аябай сонун отуруптур дагы бир ише жанакы Бишкектин коньягыдан экөө бузуп, түнкү саат 12-де колтукташып чыгып кетип атып, акыбыз кичине мас болуп калган экен. Жеңебизди карап айтып атат экен.
Қарындашым сенің үйің ауырауыз дейді екен. Десе жеңеміз өл, күйеуім келген деп қойды екен. Қараңыздаршы, шындай оқиғалар болады екен. Азамат сенген, азамат, молодец. Молодец мына. Келіңіз, мына бірінші конкурсантымыз шықты. Мына жерде біреу екі қолын көтеріп отырады, екі аял ұрып. Мына екінші конкурс. Келіншең сол жерде азаматсың, мына. Дағы бір қонақ керек. Мына жігіттер азаматсың. Азаматсыздар, келіңіздер, мұндай тезелеп тұрсақ. Мынандайда, атыңыз кім танышқан сүннет болады дейді ғой. Мұсырманқұл ака, Чыңғызбек, Рустамбек, менің атым Қуат болады. Мынандай қылауыз. Мен мас келем бе, кеч келем бе, ерте келем бе, соғ келем бе, мен үйге кіргенде бір еле сөзменен аялым шақырамда қатын деймін да. Мен тұрбай өзі біледі, мысалы. Сіз дағы Мұсырманқұл ака, аялыңызды азыр ең қысқа сөзменен шақырып көріңізші, шул жерден тұрып келе алау кенемі, орнынан даже тұрбаса деле керек деймін, да, әркім ой арқылды. Анда mesela Мұсырманқұл ака аялына қысқа сөзменен шақыртады. Рахматы құтты келген кенек кечіп өстер қонаққа келген үйлерді сөз дайым тойлар өз. Айзата! Шулғаш. Мұсырманқұл ака, жаштардан сұраш керек. Жаштар шақырады. Мына қарап тұрыңыз, қысқа ауа сөзімен. Чықыр. Күлешел açып отады ғой, бұл қана чықыр тұрды орнынан өзі. Чықыр, келе бересіз. Мен ойлады да қошынан үйі açылып аталы депші. Русик, өзің көрсеткен мантын. Ләді қойшымдай тұра өткен, а? Чүш күрсе жоқ олып кеткеле ғой? Азаматсыз. Еме атайын шыққандан кейін мұндай жақшынақа қызық сөздерді сөйлешөз. Акелер, Мұсырманқұл ака, сіз жеңемді бір қырғыздың тамақтары менен еркелетіп көріңізші, мысалы. Мұндай қызық болыш үшін борсағым менин деп мұндай арқасыны қошып, мысалы мұндай чақчағым менин деп менинді қошпайсаңыз қызығырақ болады. 5 тамақ менен ғана еркелетіп көріңізші. Сразу айтам 5 бармақ мен. Лағман. Мен. Самса. Манты. Еще. Шаш деген менің деді я. Жеңе тердеп кеттіңіз, көптен бері бұндай жақсы сөздерді айтылы өшейді? Айтылы өшейді. Мұна Чыңғыз тамақ менен еркелет отады алтынына мұндай жақшына қыл азырқында қыл айтсын да, мысалы самсам менинді, менинді қошып қойсаң сұлуырақ болады да. Анда месечке еркелет отады келіншегіне. Чүліп Чүп-чүп менің. Чүп-чүп менің. 5 бармағым менің. Ашылаңсың менің. Чүшпара менің. Манты менің. Аябай соның тамақтарды айтты адам силекен қойды. Мына бізден Русик еркелетеді тамақтар менен. Тамақты жақсы жеген баладай болып тұрады ғой. Тамақ соқ адам жақсы тамақтарды айтады. Жасап алған тамақтарын айтқын бір күн жасап берсін. Русик тамақтары менен еркелетеді. Буырдағым мен, борсағым мен, чақчакайым мен, құймағым мен, орамағым мен. Қол чағып қойыңыздар. Азаматсыз кәмі. Еми жеңе Мұсырманқұл аканы машиненің запчастары менен еркелетіңше. Машинелер менен еркелетіңше, мысалы, Жигулим менен, Тойотам менен, КамАЗым менен деп, трактор. Жақсы сөз қалып алған үшін кішіне еріп кеткен оқшайды ақам. Анда mesela şu техника менен еркелетіп отады акамды. Toyota менен. Toyotасы кен.
Тикон мені дейді қол шапы. Москвич. Volga meni dedi. Совсем eski maşinelerde aytты. Ne böyle oldu? Eskirip ketkensiz mi? Ha, oldu. Родной maşineler ha? Ona çıkayanın kelince maşinenin zapçastları menen. Zapçastları bilesiz ha? Bilmiyoruz mu? Mesela motor, bıdırek degende bir nene. Ha? Anda siz daha teknika menen erkeletes. Başladık maşinelerin atı menen. Janakı Toyota, Toyota, Combine, Combine aytı görürüz. Honda benim. Honda. Toyota Camry benim. O, Toyota Camry. Toyota Camry menen dedi o. Limuzinim ya. O, limuzin. Fura benim. Fura deydi, kom furası fura. Akır kızı. Mazda meni dedi kolçağı oğlu ya. Boş erkelet işte daha bilmeysin arada. Özü ekile söz var altının kümüşüm öyle de gel. Zapçaslardı tutasına zapçasta. Maşineler var da birini turbayla zapçaslar meni akümülatör menin generatör menin öyle diyeverin karıcı. Rusikti kelinçege zapças menen erkelet odat. Motorum benim. Generator. Ay, Mama fonda let koyuşçu. Sidi namda et bakırsın. Kolçağı koyamızdır zor koyuyor. Anda mesela bizden oyunumuz öte jengil. Musulman kılaka kelingіз mal жерге. Eskile saltqaylanып қалған би жарышы башталады азыр. Сіздердің үй біліңіздер үшін. Бийлегенде да ушундай бийлеп келіп ушул эжекенин алдына чейин барып айланып, ушул жерге чейин бийлеп келмей сүйлөшүп, кайсы улуттун бийси экенин биз билбейбиз. Музыкант өзү билет, а? Даярсыздарбы жеңа? Даярсыздар да мен тойго келгенден кийин бүгүн бийлебей каерде бийлейбиз. Жаман жерге келдикпи биз? Өлүм житимге келгенибиз жок. Тойда бийлебей каерде бийлейбиз? Анда mesela birinci konkursantlarımızdan maestro. Hoppa! Брат, siz вообще молодец, молодец. Байқасаңыз, ошон үчүн тик отурбайсызбы сиз? Кетип атканыңызды көрдүк, тез эле келип калдыңызбы? Жанында туруп туруңуз. Мына бул эми туугандардын бийи экен да, сыныктан бөлөгү жугат деген музыка да, эмечке жакшынакыл бир ортону көрсөтөсүздөр. Шундай бийлеп барып келиңиздерчи, бүгүн бийлебей, каерде бийлейбиз? Маэстро! Hoppa! Rahmat Çıngiz Hopuz taklap koyduyuz o ya. Mana Rustam ko'rsatsin biyni mınanda bilet yaşlar qana. Mesela maestro katta qana mesela. Hoppa! Hey hey hey! Azamatsыңар, жақшы биледіңіздер. Мына екінші тур кетеді. Екінші турыбызда қайсы музыка екенін білмеймін.
Қайсы елдік екен? Билешке әрекет қыл. Оқшаштырған ғана алып кетеді. Қарамесе маэстро. Қызықты бұл таппайсың, қыдырсаң да дүйінігін. Атпай қырғыз бейнесін, арулан түп бейнесін. Жеңіл болғын бұлыттай, жерге бұтын тейбесін. Байқап тұрған адамдар, бали қырғыз бейнесін. Чоң рахмат. Бейнің бардығыны мұсылман құлаққа шығарып тұрды өзі. Мұнан молодец. Бірақ қырғыз биге ма билей тұрған жаштар өсіп бар азыр. Как раз қара жорға шыққан малында шулар шықты. Қана ортаға келсеңіздер. Ортадан баштайыз. Қана месе маэстро. Hoppa! Күймілінен сүйрігін, қырғыз бейін үйреніп, қызы қалың өмірді, қыз жігіттер беймінің. Қызықты бұл таппайсың, қыдырсаң да дүйінігін. Атпай қырғыз бейнесін, арулан түп бейнесін. Жеңіл болғын бұлыттай, Хачас! Ясымасың! байқап тұрған адамдар, бали қырғыз бейнесін. Рахмат. Декон, даярданып келгенсіңер, Ана, Русик өз ақша татады. Как раз Сұлтан Садырәлиев оқшап тұрасың. Бірақ біздің көзіміз бітіп болғанымен көзіміз аябай жақсы көреді деп ойлап. Маэстро! Хопа! Қанша отырасыз қонақтар? Күймілінен сүйрігін, қырғыз бейін үйреніп, қызы қалың өмірді, қыз жігіттер беймінің. Қызықты бұл таппайсың, қыдырсаң да дүйінігін. Атпай қырғыз бейнесін, арулан түп бейнесін. Жеңіл болғын бұлыттай, жерге бұтын тейбесін. Байқап тұрған адамдар, бали қырғыз бейнесін. Азаматсыңар мына, жақсы. Ақырқы биіз. Чыңыз өзің башта бересің. Себебі мұсылман құлаққа көріп алсың тактикаларын ше. Ақырқы биіз. Неме? Анда месе сіздердің астыңыздарға Чыңғыз Чакраборти. Даярсыңар, түшініп қалдыңар да уже. Маэстро. Қачып кет, Рита, қачып кет. Қол жазмыз. Молодец. Я хочу лачу. И тойлар запорла. Билет тұрсыз. Мына еме көріп алдыңыз, а? Даярда, жеңа. Рита қашат қазір. Қандай қарып қаласыз? Как раз сіз мағалыңызда тойлар болып отпай. Конкурсқа шыққаннан кейін, ем қашмай жоқ уже. Үш қашқаннан кейін неме дейді ғой. Анда мәселе сіздердің астыңыздарға шығып тұрған біздің бейші жігітіміз Мұсылманқұл Капур. Рита қачып кет. Қочақты. Açın yakalayın. Ben de İngilizce söylüyorum. Mana keyinke çığa turgan jigitimiz Rustam dedim atın mı? Rustam Sinх Chopra.
Maestro. Manalar bilesin barasa. Manandı bilesi. Rahmat yaşlar, azamatsızlar. Ana koyga ta kelip atayın tartınbay, türtünbay bir kelecekte dağı şu teknikалық жетişip kalgan şu video tasmanı көрgönde dağı şu toyuna varıp Ramazan'ın toyunda biyledi gelede bir жақшы elester kalat. Kelingizler kadırlı konuklar kol çapkısı kelgen kol çappasın bari jetkirerlik oynadı. Oşan için her bir konkursantta aytkanımızda alakan çabasızlar, alakanға karayla belek berip süйлöşüp aldık. Anda mesela bizim birinci konkursantımız Musurman kol kapırga kol çapla. Dururuz hazır. Sizden de baş kete тұрғандар бар hazır. Hazır 95% болды sizdeki. Анда mesela mına menin canımda тұрған mına Rüstem seni çöprağa kol çaplaçı. Şimdi hazır oldu. 94 bol kaldı. 95'ten 94 bol kaldı. Çıngız Chakraborti'ye kol çapkılaçı. Yeni belek bölel cıman bolsa bile. Yakta sakal tursa, yakta kök sakalı tursa. Andan görüm onday kılalı. Mol jerde atayın bizden üy dünyesi, toy dünyesi жақшынаqa белектер даярда бердиле. Şu tengele olsun ha, tengele olsun. Bizin aksakalımızdan başlayla. Rahmatçımız sizler neyi biliyorsunuzdur da? Ramazan'dan altına bile koyduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ramazan'dan altına bilek olsun. Kadırlı konuklar üy dünyesi janatan beri julkuldat otat, kuurdağımızdap kaldı da otat. Sırtta konukturdağ içkeriye girsеңіздер, el oğuzunda elek çok da koyat. Keçe toyga varıp kuurdağ jebedik ha dep koya berişetdi adamlar oşon üçün ısık tamagın tartıp alsın. Janakı kırgızdın odona sözü var. Aldынан bir duralı, артынан bir duralı dep koyuzgun. Şunu kırgız tilini okutkanda жақшы okuşubuz керек eкен. Kuurdağ keletat, ısık tamak keletat. Isık tamak kelgende astынан 50'den içeli dağı, ısık tamaktan keyin артынан 50'den içeli de süйлöşübüz керек eкен. Hani biz kıskartıp tur öyle astынан bir duralı, артынан bir duralı da koyuz. Kelingizler kadırlı konaklar, tamağınızlar tatlı olsun. Kuurdaq keletat, çöйчөктөрдү жаңылсаңыздар, жақшы сөздөр сүйлөп алып отуруңуздар. Sizler üçün 10 minutте антракт беребиz. Ekiden azıp geliyor.
Тамагыңыздар таттуу болсун, тойлоруңуздар куттуу болсун демекчибиз. Кайрылы. Анда эмесе дагы сөзгө чыга турган кадырлуу биздин конокторубуз бар экен. Кудайым косса Куда болот, пайгамбар косса дос болот дейт. Дос 100 эле жылдык болсо, Куда 1000 жылдык болот экен. Келиңиздер кадырлуу коноктор, анда эмесе ушул бүгүнкү биздин ак сарайыбызда, той сарайыбызда дагы биздин Куда адамдарыбыз отуруп турганда эмесе Акыл аканын кудасы Абдилляжан аканы келинчегинин чачынан демейм да, колунан жетелеп биздин сөзгө чыгып койсун. Кол чабуулар. Келиңиздер кадырлуу коноктор. Колуңуздар, оозуңуздар ошол даяр дасторкондо болсун да, кулагыңыздар. Ушул биздин хан кудабыз Абдилляжан акабызга сөз ыйгарайлы деп турабыз. Колу боштор кол чапсын, кол чаппагандар жер тепсе деле боло берет. Урматтуу коноктор, бүгүн ошо биздин кудабыз Акыл Назира кудабыздар Назира небересине жентек той өткөзүп аткан экен. Ар дайым ушундай дасторкондору тойчулукка, жакшылыкка, бала сакаларына бөлөй берсин. Ошолорду тапкан Акыл менен Назирага узун өмүр, кармашкан колдору ар дайым узак өмүр сүрө берсин. Булардан чыккан ушул күйөө бала менен кызга дагы узун өмүр, чексиз бакыт, бактылуу болгула, тынч болгула. Уулуңардын урматын көргүлө, кызыңардын кызматын көргүлө. Не тилесиңер, Кудайым тилегиңерди орундасын. Ата-энеңерди эки жактын тең сыйлаган жакшынакай жигит кыздардан болуп өсө бергиле. Сеники, меники болбосун. Ортодо жакшынакай өмүр сүрө бергиле кыздар. Тынч болгула, аман болгула. Бүгүнкү ушу тойдун мүнөкөрү жаш наристе экен, ошол наристе кулук болсун. Ошондой уул кыздардын көбүн көргүлө, ошо Акыл менен Назира ушул тапкан кыздарыңардын багын берсин Кудай. Ушулардын аркасынан ушулар бактылуу болсо, силер бактылуу болсуңар. Ушулардын балдарын багып, байбай бисе болуп, ушундай дасторкондордун жакшы күндөрүнө күбө болуп жүргүлө. Ушул небереңердин тойлорунда болгула. Байбай бисе ушулар үйлөнгөндө, кыздарын бергенде, уулдарын үйлөгөндө аксакал болуп, ушулардын төрүндө болгула. Силер да бактылуу болгула, кармашкан колдоруңар үзүлбөсүн, жакшы ата-эне болгула. Ушул тапкан балдарыңардын ар дайым жакшы күндөрүнө күбө болуп, ата-энеңердин сыйларында жүргүлө. Бактылуу болгула. Bir ruhsat mı? Yeme geçirip kalsınlar. Uşundan keyin aytayın degen bir neme var da. Bu ata-ene yeme har biringizge uluk, kımbattуу nerse. Ata-ene bir jolgon eyin tabuş kıyır. Oşon üçün bir aytkım kelet da. Bu ata-ene bala üçün ömürün sayak, başın sayak. Oşon üçün en birinci Apa. Ana aytып koyduk ko. Apa barında appak bolut jakala. Apa jokto balдар болот апада. Kabak çürköyt, kabak kırköyt atalar бар болгула берекелүү апалар. Ben саптарда кесилбесиңер, айтсак болбосо. Чоң рахмат. Сизден кийин мен сүйлөгүм келбей калды. Рахмат. Келиңиздер, кадырлуу коноктор. Сиздердин дагы белек-бечкеңиздерди көптөн көрүп кабыл кылабыз. Көп болсо сдач беребиз биз. Азаматсыз. Рахмат. Чоң рахмат. Азаматсыздар. Рахмат. Өзі айыл жеріне барсаң, айыл жеріндегі балдардың жеген тамағыны көріп эле ушул айылга суктанасың го. Bir колунда нан, bir колунда калып кеткен кечеги күндөгү тойдон келген ет, же bir карарган конфет болот. Шаарга келсеңчи, шаарга келсең шаардык балдары жегени чипси, крешки, ичкени кока-кола, фанта. Себеп ал деген айткан себеп айылдык биздин жеңелерибиз
баланы бойына кармаганда ошол талгак малында алар сүткө, айранга, сүзмөгө ушундай талгак болушат экен. А шаар жериндеги жеңелерибиз виного, пивого ушундайларга талгак болгон үчүн биздин бөбөктөрүбүз ошентип алмашып калат экен. А шаар менен айылдын айырмасы ат менен төөдөй бар. Шаар жеринде мисалы үйүңө келсең аялың бажырайып тосуп алып эле үстүңдөн костюмуңду ала баштаган болсо, значит бир нерсе бар экен дейсиң дагы үйгө кирсең, кайнатаң менен кайненең отурган болот, дасторкондун үстү толо болот, сага кылган мамиле жөн эле ушул 20 жаш малындагыдай мамилеге келиңиз, өтүңүз деп турат. А эгерде ошол эле айланып сенин ата-энең үйгө келип калса шаарда, шашып ушуп ишиңден жооп сурап үйүңө келсең, эшикти ачканда келинчегиң колуңа пакетти берип, жөнөң магазинге дейт го. Нан алып келиң, конфет алып келиң, балаңыздан ушундайларды алып келиң. Негедир ошол күнү кызыкча болосуңдар? Неге булардыкы келгенде дасторкон толо болот, биздики келгенде мен толтурам деп. Бул айтып койгон себебим, азыр эле айтып кетишти, эки жакка тең болгула деген себеп биздин келинчектер, кыздарыбыз, силер дагы келечекте кайнене болгонуңуздарда, сиздерди дагы ошончолук сыйлаш үчүн дайыма кайната, кайненеңиздерди сыйлай жүрүңүздөр. Биздин келинчектерибизге дагы бир кол чабуу болсун. Кош келиңиздер. Акыл акебиздин бир нанды ортодон тең бөлүп жеген ушул жерде жакшынакай коллективи дагы отурат экен, аксакал адамдарыбыз экен. Анда эмесе ушул жерде оң канатыбызда отурат. Калил ака дагы биздин жигитибиздин аты Мики баштаган жамаатты келинчектериңиздер менен пакет, сакет, билек, бечкек, трактор, кош, мэле, сале бөлөлөрүңөр менен кол чабууну коштошунда сөзгө жетелейбиз. Коюлуп кетти го, жеңелер бекем. Үйдө болуш керек да жеңелер азамат. Өзү тойго көп бойдак келген жакшы көрүшөт да, той. Жакшы нерсе. Себеп коллектив дегенде бир нерсе эске келип кетти. Бир эки жигит ушул жерде стройкада иштеп атып, бир эскилиги жеткен үйдү бузуп атса, бир бутылка чыгыптыр кирпичтин арасынан. Алып эле бирөөсү пробканы ачса, ичинен жин чыгыптыр. Ой, 300 жылдан бери жаттым эле. Куткарып койгонуңарга рахмат. Каалооңорду айткыла десе, биринчи бала айтат экен, Ысык көлдүн боюнан 5 этаж коттедж, особняк десе, экинчиден сенин каалооң десе, ошол особнякты Айдар досум экөөбүз беспосредник шыбайлы деп коет экен. Мына каалоошто болот экен. Келиңиздер анда эмесе, ошол чоң жамаатка Акыл аканын коллективине сөз ыйгарайлы деп турабыз. Өзүңүз баштап бересиз. Сурет Азира şu jentek toyu kut bolsun. Şu jigitke uzun ömür kalayız. Kırgızdan jakşı keriki jaragan жаштардан бар өсөсүн. Силерге дагы денсаулык, силердин урматын сыйын берип жүрөм. Toylar kutlu olsun aka. Ömrüңөр uzun bolsun. Денсаулык туругула. Ne diyorsun? Денсаулык, uzun ömür. Assalamu alaikum. Doktor. Жаш балаларды жакшы карап, алдейлеп, эркелетип, не кааласак жашыктарды ошо баарын каалайбыз. Бизди дагы кийин ошо жаш балдар алдейлей туруп карай берсиндер. Ошо небереңизди ошондой карай берсин. Ошо баарыңыздар куш келипсиздер. Баарыңызга бактылуу, жылы каалайм.
Азаматсыздар, кадырлуу коноктор, биз дагы сиздердин айткан сөзүңүздөргө 100% кошулабыз. Атайын көтөрүп келген белектериңиздерди чоңдой көрүп кабыл кылабыз. Куш келипсиздер акелер. Barınanma echkiden başına iş düşmesin. Рахмат. Өткөндө бир тойлордо ушинтип конверттер түшүп үйүнө барып конверттердин ичине ачып атса бир конвертке акыл баякы карыз менен хозбуз деп бирөө жазып койду. Тойдо болот экен да ушундай окуялар. Дагы бир тойдо ушинтип ачса бир конвертке акыл, айлык ал эле келем дос деп бирөө жазып коюптур. Тойдо ушинтсек болот экен, илайым ушул тойдо ошондой нерселер болбосун. Колумдагы жакшы белекти бир ошол аял затына берип коердун астында бир экиле мындай суроо жооп кылып алайлы деген эле ниеттерибиз бар да. Үйүңүзгө кожоюнуңуз келгенде не деп тосуп аласыз? Жаным деп деген жаңы үйлөнүп атканда, сиз не деп тосуп аласыз? Сиз не деп тосуп аласыз? Келиңиз, кеттиңиз дегендей. Жакшы иштеп келдиңизби? Чыңгыз, жакшы иштеп келдиңизби дейт. Жакшы иштеш керек, Жөн эле жүрүп албай, чарчап калган окшойсуңуз, Жакшы иштеп келдиңиз. Мына эжекелерден сурайлы мына. Кожоюнуңуз үйгө келгенде Абдилла жанаканы не деп тосуп аласыз? Келдиңизби, чал деп. Кайран айтчаңа. Кол жаап алачы, келдиңизби, чал дейт, Абдилла жанака, үйдө эми уруш талаш болот да, туурабы? Уруш кимден башталат? Конечно, билебиз да, булар өзү аял зат ушундай чыр-пырды тез баштайт деп коебуз. Чырдын баарын кылган эле эркек өзүбүз болот экенбиз. Себеп үйгө келетканда көңүлүбүз ачык келет экен. Жолдончу бирөөнү көрүп калып турганда бакырып, "Эй, досум Ташмат, жүрбөйсүңбү? Чайканага кирип чай ичебиз" дейт экенбиз дагы. Үйдө астананы аттаганда эле пешенебиз турушат экен да. Чайың даярбы? Балаң жүгүрүп келсе, батинкеңди нар жака ыргытып, "Турчу нарака" депчи. Эгерде биз ошо жолдон бир аркеле эт алып үйгө келгенде балаң чыга калса шарт колуң алып көтөрүп эки бетинен дадаң болоюн, садагың болоюн десең, жеңелерибиз кухнядан башын чыгара калып эле өзү эле кайсы тамактарды жейсиз, кандай кыласыз, не жейсиз, өтүңүз, сууңуз ысык деп ушундай даярданып турат экен. Ошон үчүн бардык нерсени аракет кылган эркектер экенбиз. Ошо талаадан келет экенбиз го, кыйкырып ырдап, 40 жыл кайдап келет кандай. Тамчы, тамчы, тамчы шүдүрүм деп өзүң шүдүрүм болуп калгансың. Эки кол чөнтөктө, колуң турса путуң менен эшик ачасың го. Астыңдан аялың чыгып айтат го, "Арак суюк эмес, катуу болгондо не кылат элеңиз" дегенде жейт элем дейбиз го. Арактан атабыз өлгөндөй эле. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, неге чыр баштайт деп Абдилла акадан сураганым себеп бир аксакалдан сурадым. "Ооба, энебиз менен канча жыл жашадыңыз" десем, "60 жыл жашадым оğlum" деди. "Үйдө чыр чатак болгонбу" десем, "Катын каям теңелесиңби? Чыр чыкканда кач 100гө коюп кач" деди го. "Каяка качасыз" десем, "Тамбашыга же подвалга түшүп кетет элем мен" дейт. "Канча жыл жашап ушундай болдуңуз" десе, "Оğlum 60 жыл жашап 30 жылы Тамбашыда, 30 жылы подвалда өттү oğlum" дедиле. 15 бала каяктан онда десем, "Эми үшүгөндө үйгө кирет элем да" деп коет. Аксакалдарыбызга кол чаап коюңуздар. Ушул белекти ушул Абдилла жанакабыздын аялына берип коелучу. "Келиңизчи, чалым" деген үчүн. Келип койсун. Азаматсыздар. Келиңиздер, дагы бир сыйлуу биздин конокторубуз бар экен. Бажаны бажа көргөндө башы кыдышат, жездени балдыз көргөндө колу кыдышат дейт го. Кулак чоймойго жүгүрөт экен. Анда эмесе ушул жерде жакшынакай болгон акыл акебиздин бажалары отуруптур. Бекболот ака дагы келгендей болуп калды. Бекболот аксакалыбыз баштаган деп кошуп кое берели. Бакыт мырза, Айбек мырза, Жыргал мырза, келинчектериңиздер менен акча пакет сакетиңиздер менен сөзгө жетелебиз. Кол чабабыз. Азаматсыздар, мына ата аталган конокторубуз чыкты.
Эми бир айылдан окшойт да, неме аялдарыңар. Ошон үчүн бажа деп коет да. Акыл ака келиңиз. Анда эмесе сөзүбүз бизден ушул Аксакал акабыз, Бекболот акабыздан баштай беребиз. Ne diyelim mi? Ama öbür şu toyuna kuş gelip biz sizler de kuş gelipsizler şu bebek dayına insanoğlu tüm olsun, atinesi renk olsun, gelecektir, lakşı yemelerden, baldardan olmasın. Біріншіден салам алейкум. Жезде эже ниет кылып ушу жентек той берип аткестер. Ушу небереңиздердин өмүрү узун болсун, ошону тапкан кызыңыз, күйөө балдарыңыз дайыма бактылуу болсун. Тоюңуздар той кылыңыз. Ушкерчилер урматтуу меймандар, тойдун күнү жезде кулдук болсун. Небереңиз ден соолук чың болсун. Кыргыздын алдыңкы жаштарынан боло берсин. Ошону тапкан ата-энесине ден соолук, иштерине ийгилик, ар дайым жакшы күндөрдө, тойлордо жолугуп тынч болуңуздар. Шашпай тұрыңыз кіші. Бері белек етеді, ұшы жақ құрсақ ашып келген бе? Қол жақ тұрыңыз мәйлі, белек алауызда. Қош келіпсіздер, азаматсыздар бажалар. Rahmat, hoş geldiniz. Azamat Jigitler. Çok rahmat. Halkak başınızdan düşürüyorsun. Şu ayalдар öte чувствительный келесиңер го силер. Şu белек бергенди карабайт да, качан жоолук салып атканда бурчекте отурса да боюну созуп карап коет го. Кандай жоолук салып аттыр, японский, чачылуу жол, бир нерсе деп коет экенсиңер го. Эркектер ойлоп калат да, эми жүгүл алып барса, мындай тик өйрүп койгон окшойт депчи. Анан акчаны үйдө эле берип койсоңор не болот дейм да, şu эркектер şu сөзгө чыкканыбызда артыбыздан келет дагы артык чөнтөгүбүзгө конвертти салып коюшат. Себеп билишет да, биз тойго жеткиче эле аны ал кылып коебуз да жолдочу. Артыбызга салып коет, ичинде не бар, канча бар, эч нерсени санабайбыз дагы. Жакшы сүйлөп тапшырып кое беребиз биз. Анда эмесе келиңиздер, дагы бир сыйлуу коногубузду кошушка аракет кылалы. Атайын тойго келгенден кийин эми убагында алып алган нерселерди бергиле, берелектер болсо берип койсоңуздар, мына Рамазанга окшогон балдарыбыз чоңоюп аттыр, Кудай кааласа беребиз. Туура болмай салып беребиз да, кызмат кылабыз. Шул жерде дагы бир сыйлуу конокторубуз бар экен. Майсалдын жердеш акелери Санжар жана Тажибек деген мырзаларды жубайлары болсо, жубайлары жок болсо патрушкасын немелерин. Баягы сиз айткандарды алып келе берсин. Коча турабыз, саястыра. Коноктор чөйчөктөрдү жаңыртып турсаңыздар, биздин Майсалбектин жакшы көргөн жерде шакелеринен дагы жагымдуу тилек ойлорду күтүп турабыз. Анда эмесе сөз акелеринде. Келіп кетті келіп ошо. Ал жагда бир инелерибиз келип калды, ошо бир сүйлөйм деп. Ошо тынч болгула, аман болгула, Майсалбек. Өмүрүңөрдү берсин. Hoş geldiniz meymanlar. Şu inimiz Maysal Albina Ekolunu Ramazan ömürlü olsun, atölyesine büyümlü yaşlardan olsun, Kırgız'ın gereğine yaranan yaşlardan borç olmasın. Kömürde oturup şu toydun şansını kılıp gelgen sizlerge de rahmat.
Көңілді ашып, жашына қолы отырып, кесіңемізді ағалайыз. Çok rahmat. Kelingizler Hatay'ın bugün Aksaray'da attığında kuru kol kelmesengizler gerek. Gelek keşke kal kolaylı. Rahmat. Kadırlı konuklar, heymi bardığınızlardı. Jalpı büyüge çakırardın aldın. Abdillah Canaka kayırda oturas. Abdillah Canaka. Xuda deydi. Onu berkeseniz Xuda. Kuda. Suda ol ketdi. O bir keliniz. Abdillah Canaka'dan Abdillah Canaka endi jigit adamdın yaşını suraq qo'ygan hech narsa bor. Qanchaga chiqdingiz? 55. Qancha qo'ylamana 55 ga kelasiz. Sebep sizin yaşınızda suragan sebep erkekler aslında erkek adamlar yaşını çoğ görsetkendi жақсы көрсөт да. Misali ake yaşınız qanchada desem özünçe mындай көкіректі көтеріп тұрып, өзі de qaytqысы келбей, жанындағы балдарға айтады. Айтып қойчу деп. Анан 50-ге çıktınız mı desең анан адаштым өлкө деп мындай 55 деп айтады. Ошол эле суроону кыздарға берсең, кыздарға Misali ayal adamga qanchaga çıktınız eje desең, ayal adamдын жашын сурап айт дейт. Qancha beresin деп өзү айтат. Анан 40 жаштыдагы şunday ayap 30 yaşta aytkın kelbey 27 desem o bari şuntet 27'ye çıkkam dep ayallar şuntet da. Sizdi çakırgan sebep jana söz süylep kettiniz ele ошондой эле бажалардын атынан, sizdin жердештердин атынан, акелердин атынан sizdi çakırgan sebep 55 yaştan çoğmun degender biige çıkpay ele koysun. Abdillah Canaka'dan çoğmun degenler biyle koysun. Karıdım ele dep kalsınca oturup. Anda mesela bardığınızlardı jalpı Abdillah Canaka'nın üy biliyorsa sizlerdi biige çakırat. Kana mesela yaşlar maestro Abdillah Canaka başlayalım. Kana mesela biige çağız. Yaşları, ezeler, kudağı. Sarı